Саламатсыңарбы балдар? Мен Замира Эжеңермин. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын грамматикалык темасы менен жандоочу. Менен жандоочу качан кантип колдонобуз? Суроо бергенде эмне менен деген суроо беребиз балдар. Мына бул ким? Бул сүрөтчү. Сүрөтчү эмне кылат? Сүрөтчү сүрөт тартат. Сүрөтчү сүрөттү эмне менен тартат? Сүрөтчү сүрөттү эмне менен тартат? Сүрөтчү сүрөттү калем менен тартат. Биринчи бул калем. Бул калем. Дагы түстүү калем менен тартат. Сүрөтчү сүрөттү боёк менен тартат. Сүрөтчү сүрөттү калемсап менен тартат. Демек, кыймыл-аракетти аткарыш үчүн, кыймыл-аракетти жасаш үчүн сөзсүз бизге курал керек. Калем, боёк, түстүү калем, калемсап булар курал балдар, курал. Демек, менен деген жандоочтун бир мааниси куралды билдирет. Суроо беребиз, эмне менен? Бул жерде сүрөттөр бар. Бул сүрөттөргө белги коебуз балдар. Бул жердеги куралдарды койгула. Калем. Биринчи калем. Биринчи деген сөздү бир деген санды койдук. Силер жазгыла. Демек, экинчи түстүү калем, бул түстүү калем. Кызыл менен жазалы. 2 түстүү калем. 3 боёк. Бул 3. Андан кийин 4-түнчү калем сап. Демек, сүрөтчү сүрөттү калем менен тартат. Сүрөтчү сүрөттү түстүү калем менен тартат. Сүрөтчү сүрөттү боёк менен тартат. Сүрөтчү сүрөттү калемсап менен тартат. Улантабыз. Менен деген жандоочтун курал маанисинде дедик. Дагы эле бул киши сакалдуу киши же болбосо сакалчан киши. Сакалды алыш үчүн бизге эмне керек? Курал керек. Окуйбуз. Сакалды эмне менен алабыз? Биринчи устара. Устара деген эмне? Бул устара. Экинчи сакал алгыч. Бул сакал алгыч. Азыр сакалды эмне менен алабыз деген суроого жооп жазабыз. Жазгыла. Сакалды устара менен алабыз. Сакалды устара менен алабыз. Сакалды сакал алгыч менен алабыз. Бул жерге 1, 2 деген сандарды коебуз. Бул жерде да кыймыл-аракетти ишке ашырыш үчүн бизге эмне керек? Курал керек. Устара деген курал керек. Бул сүрөттө сакал алгыч деген курал керек. Дагы бир куралдык мааниси белгилейбиз. Чөптү эмне менен оробуз? Чөптү эмне менен оробуз? Чөптү эмне менен оробуз? Экинчи вариант. Чөптү эмне менен чабабыз десе да болот балдар. Бул синоним катары колдонулат. Суроосу эмне менен? Белгилегиле. Биринчи орок, экинчи чалгы, үчүнчү тример,
Kırgızcası çöp çapkıç. Belgileyimiz balдар. Demek bu orok, bu çalgı. Demek bu çöp çapkıç. Birinci süröt orok, ikinci süröt çalgı, üçüncü süröt çöp çapkıç. Cazalı. Cazavuz. Uçak, poyezd, kemi, jеңил maşine, taksi jana at. Bul sözдөр baарын çoğultup bulardı biz una dep aytabız burada. Una. Demek bir жерден экинчи жерге жетиш үчүн, кыймыл аракетти аткарыш үчүн бизге эмне керек? Бизге una керек. Булардын баары una. Poyezd, kemi, jеңил maşine, taksi, at, bular una. Mına suroo berебиз. Unanın сүрөттөрүн көрүп турасыңар. Бул uçak, bul poyezd, bul kemi, bul jеңил maşine, bul at, alemi bul taksi. Bulardın baары una deybiz. Surooga жооп беребиz. Kırgızстанга эмне менен келдиңиz? Мисалы, Kırgızстанга uçak менен geldim dese bolot. Je Kırgızстанга жеңил машина менен geldim dese bolot. İkinci suroo. Türkiýага эмне менен barsa bolot? Türkiýага poyezd менен barsa bolot. Türkiýага kemi menен barsa bolot. Sebebi Türkiýага deniz yolu var. Şu deniz yolu menен kemi menен barsa bolot. Üçüncü suroo. Kaydan emne menен geldiňiz? Balдар, kim kaydan emne menен geldi? Misalı, bul Rossiýanyň kartası, bul Kırgızstanyň kartası, bul Türkiýanyň kartası. Demek, Türkiýadan Kırgızstanга uçak menен geldim. Kırgızstandan Rossiýaga taksi menен bardım dese bolot. Bul kim? Bul bala. Jö balanın baskanın biz jö dep aytabız. Misalı, men üniversitetke jö kelem. Men üniversitetke jö kelem. Men jatakanaga jö baram. Biz jö degen sözdün özünü koldanabız. Menen jandoo üçin koşpoýbuz. Uçak menen keldim dep aytabız. Al emi jö bolgonda jö keldim dep aytabız. Jandooştun dagы bir manisi çoğu birgelikte atkarılgan kıymıl hareketти bildiret boldu. Kim menen köptük türdө kimder menen bolot. Jayında dostorubuz menen çoğu es aldık. Bul balдар emne kılıp atышат? Es alıp atышат balдар. Demek, balдар baары çoğu. Çoğu degen söz bar bul jerde. Bul сүрөттү жаштар группадагы студенттер менен birge жарышка катыштык. Кыймыл аракетти баары çoğu аткарышат. Андан кийин жайлоого чоң апам менен бардым. Бул чоң апа. Бул чоң апа. Чоң апам менен бардым. Kim менен бардым?
Çoң apam menen bardym. Kimder menen katışdyň? Kimder menen katışdyň? Studentler menen köptük manide. Demek kıymıl hareketli bildir. Birgelik kıymıl harekettin birgelik manisin bildiret. Köpünçe birge, çoğu degen sözlörtü koldanabız. Kıymıl hareket sözsüz başka kişinin yardımı menen atkarılat. Bu can doğuştun birgelik manisi. Ulantabız, yazabız baldar kim menen. Bu yerde kızıl menen yazılsa bu özgüçölük baldar, özgüçölük. Meni menen, seni menen, anı menen. Meni menen, seni menen, anı menen. Hiç kaçan men menen, sen menen, al menen dep aytpayбыз. Meni menen, seni menen, anı menen dep aytабыз. Misalı, meni menen dükkөнгө barasyňby? Oba, seni menen dükkөнгө baram dep жооп жазса bolot. Ekinci variant. Ekinci süýlem. Seni menen üniversitettin kantininde joluguşsak bolobı? Sen anı menen süýleşdiňmi? Bu yerde meni menen, seni menen, jana anı menen bolot. Bulardy unutpaýbыз baldar. Dağı can doğuştun bir manisi mezgildik mani baldar. Mezgil vakıtты bildirgen sözdürgü bir sözsüz türde kaçan degen surownu berебиз. Apam keleri menen üydön çıktım. Üydön kaçan çıktım? Apam keleri menen. Apam keleri menen. Bu da üçüncü jak. Bu yaşıl üçüncü jaktı bildirir. İkinci misal. Oğlum Kırgızstan'a jeteriň menen telefon çal. Telefon çal. Az bir minut kızıl bolboydu. Öçürdük. Yaşıl bulut. Telefon çal. Telefon çal. Kaçan telefon çal? Kırgızstan'a jeteriň menen. Jeteriň menen telefon çal. Bunlar bu ikinci jak. Ejey, sizdi körörüm menen tanıdım. Tanıdım. Kaçan tanıdım? Sizdi körörüm menen tanıdım deybiz. Körörüm menen tanıdım. Demek menen can doğuşundağı bir manisi mezgildik mani. Bu yerde bir özgöçölük etişler koldanıp baldarına. Gel, jet, kör. Bu kıymıl hareketli bildirgen sözdür. Jazalı. Misal jazabız. Sen bölmöge bararyň menen emne kılasyň? Jogap jazabız. Men bölmöge bararym menen çay içem. Men bölmöge bararym menen uktaýym dese bolat. Ekinci misal. Doşuň sabaktan keleri menen emne kılat? Aga jogap jazabız. Üçüncüsü, apaň jumuşdan keleri menen emne kılat? Anı barыбыз özübüz jazabız. Demek baldar biz menen can doğuşunun manilerini öğrendik. Kuraldık manisini öğrendik. Una manisini öğrendik. Birgelik manisini öğrendik. Jana mezgil meykindik manilerin öğrendik. Buyursa süýlegende sözsüz koldanabız. Şunu menen sabagybız bütdi. Köňül burganyňar üçin rahmat. Görüşgünçe.